Znate li da se mnoge automobilske nesreće događaju upravo zbog neispravnosti automobila? Donosimo osnove koje bi svaki vozač trebao redovito provjeravati na automobilu zbog vlastite i tuđe sigurnosti. Prvo, obaviti veliki servis na preporučenoj kilometraži. Drugo, čim se začuje čudan zvuk, provjeriti kvačila, filtere, ulje i ostale komponente koje se provjeravaju na malom servisu. Treće, obaviti sezonski servis. Promjena zimskih guma je obavezna, jer u zimskim uvjetima prijanjanje kotača na cestu drastično je smanjeno, što izaziva često proklizavanje ili nemogućnost zaustavljanja. Četvrto, provjeriti svoj automobil pomoću najmodernije autodijagnostike, koja je danas neizostavna u pronalaženju kvarova i grešaka u elektronskim sistemima. Naime, danas skoro svako vozilo ima ugrađen elektronski sistem. U autoservisu Vedran svom limenom ljubimcu možete pružiti kompletnu njegu jer u sklopu radione imaju i autopraonicu. Iako nerado ostavljamo svoja vozila u tuđim rukama, ovim stručnjacima isplati se povjeriti svoj automobil.